Jolo wunduju matin au bini wango metar paluok and waberi chandek. Chow ki jolo panelists matie kan what kira dit po kilama jodi. Poi bene. Yeah, okay, what Lady Grace. Poi dulu tiwane mego obijoni Jolo mego bene. Team one wayero caro lo chiel ma walogi ye kon wadoni ye matut. Lo man ni gwok ma dako bene mako de ano neno lo man church padur na kilwoni churi economic forum ma gen wala gwok ma dako mako le chidu gubel ka jimu logi ni wachini inero ge ginero dani ginero tiga time pian kai nero kong ilong ma yokum anyero kimon koni kagu ponye si tu ginen no kong yod da do tieno ge bene no kong yod katu bi no mena si tu laro ki od ya to we ke ti yo kede si monu bel la nyum me chiel kidong me ario ne cham ti ya chule ma tek ma da silum pol gin madano ti mero belu chanwa go rio dur ay ni minyo dur ko si tu ket boy kuma si tu rio shot silum rio dur ne chao kan no kedi be dong no shero ne o ma ko do ma do tu do kam ken silum dur ne go ru da hano do ki ben yo ki yum ma char plan be ki ne na nyim mi ngo mo trap ti bene we gang mo ben maku ka mil gang ben maku mi ne ni go plan na nyim bene donc tie inero ge ti gina chen ma tie ka yelo toile bulu ki jo ma put mo ha pio de yele e Kendano in Uganda, ma actually toile Uganda bene you know the dano matie wanyong mo rapia de ko bi du ke de pe tio percent piera bero ko ma kin geno no tie mon bene kare wai mon ki cho nyora nyera ke awube sidum inogir waket dong ni rom sidum pole anyera ke mon you really pashan twal you tell me we really let pashan twal sidum in tan ni ket inena nyim ngoma mi ke te wek ti you betie wek gina timo betie onyo betie kidum karma game actually economic forum chake in 2017 you know go back anelo ne ni tiga temme ni mero mo magen wak jog ko taw ni temme u temme bene you know go ne no ni chak karma ge jaw ne no ne mi no ni mon tiga don biya shara ma ka tinnim mon marom mia biko get no biya shara nyur enoni nyurni niti the direction maga kare yeah donc mia le kon ko ge yare wek enoni mede pen ka mo age chan sibele konyo konyo adge konyo lo tero ge donc mia ben ki nen kama penalty ye yen kai nena nyim kai neno kama penalty ye chi where you beni koni
Magamo yo ni parlo ba chwe ba ra ti pal chwe da ba da ma gwa pal mam we pu da ta ta ko ti do da per ti ni mi ri yu pe bene ti no ni yo ke da kon be ti ga ti ne ti do we ni do pal u ka yu ni ni we ka ti ne no ni no bene mese e de ne no yo ngò mo tin we gang mo ben ma ku ne no me kam pa bi ni ti yu bi donc bu ne no min yu be we down ti kan gina chen ma mi be ti ene ni pe ke bet ka cha to ngom kai be ka cha ngom ko ni en gin ma mi ko ni ni no don pe ti mon lok ma che le ni tam mi enu ni mon ma ke no ni women's task force ma le tel wi be rosalba yo ni no ka de tam ba gu cho be no cha le bot broch pa yo ma poi ni gen ginero di lo che mon pol me da en mon en ki were cha gan no che chuk nga e chat gen mo no e non cham du gang no yo charo mo si donc do mon mir be ti duan ni lo me ngom e charo mo ki ngegi dare du diru caramir be ti win ko ba bon go be tie kage charngom wek ka yu yeri ke chat yo pe ke chat ma nge ni ka lo ma be gu win don mon ti no ni lo ma chat ngom lo yu ke ma na kidum mon un me no nge son ni gen gi ti da gi tak ma dai lo ma fu si fu be na tak ci do mu ka ti tam ni mier ki yu lo man ma kai le mo do mu ni do no ma kwa sustainable agriculture sustainable agriculture mier ni yo ke de bit ki pur ki kweri ento mier yu ma pi mier betie charum irrigation where ke pi betie we kon cham me do um yu bien bene yu bu jeme mo ma ko nyo ko nyu ko ri chalo kai tigi dam mo mana na kenyo nyo rej mo chi ye ti tra ko ni bene the idea of sustainable agriculture ma mirrugamento den matek wege kon ko mo ma no gi ni di fu wege kelbe dong wong nyo ka pi o no pi e mona tam ma pecado kele me kon bien y ada ni kilo wong ngai kele sing bene bi yen ta ko tal ma tal bal cham kilo kap kai tigi yen ma cham go meno ko nyu ko re wa o padak mo no tie man e tam mana dok ma ana wa chimi ko ana kat kele sino ngara mi lu panelist mo kane ni un ugam look man ni gwok padang benen maole sino mi benen na dan mo wok yo ornero tiget me yo kan yo we ai gang amir ko mi bo la dit por kalama Okay. Koyo no tam ni kong main speaker guloki. Ento kita ngok lunga oni. An kitmanen ka topic ani ti ding ba. Ke wajini gwok dako bene mako le. Historically kita na tamo kere ni uchape pian tutuale no gugi magi peru pacho. Gugi macho ene gi tergi kadwa. Sidong o karmo madong kinoni gwok magena madako bene mako le kara
si atamani loko chaka kiti noni endo kumberi kima dong kitiyu kere ni ene dong dano tamani uberu lokum women empowerment pange ka da dong me women empowerment no tie kar chani tamani char lok ni ka ki wajni roma ki women empowerment taraj kid marange kere no yang gene teach chalo teach por ma ini wajni ma actually am teach on role ki teach pa mon pa cho no yang ke poko neatly ma kita mon wajni red line ngan man pe ngol pa la wore teach chalo i agriculture mon uno cho teach me pu gen gi puro por ko kong we ti ka dong mon bini lo me do por ki kayo cham mano do che mano rol mano tie si uno ti pacho ki pa mon poke o chalo ti jokon mano no pa mon pe ya ne ki chai mon ento in kitenan ka ne ti pa mon ene ti ka i gene i le mon gi lo domestic science gene lo jokon yang a chon cho ben ki chel manda pe ngol jokon ka ber ka ber orteru ni baler me orteru no mer department pa mon ki kom mon gi lo gene gi tiyo jemi di me orteru inde no ma cham ka ken so po ti pa dan no cho ke da ko le cho ke da no ti ki po ko local culture pa wan chuli kom karni border nyo line ma ki ngol yang ke choi chon ni dong ti ga lokke ma da chalo nen bot muni kai tedu professional tedu kita ko mere tieni po le ilo pa muni cho era tedu chef gi kono na ge no po le cho ma ka in pu a ki culture me o ma Africa chani nen o yi tiki long mo da ti dong jemi ne du ji dong tika rupe ko boda me role ma mi cho ti ki mon ti ko me dong te ding ma da a ye ben ni mon mi ro ti ti mo ma cho ti u ma yang yo ji mon po ti ni ti ma pol ma mon rom ti ne ma rom cho kel kono en ti office gi ti mo kana igi ko me ro ne mon ti juju daktari ba ti mo ben ti wa engineering building construction ki ngo ge ti anen wa ni topic ni ma charo wa ni gene gwok na ko ben ma what were going ni women empowerment role padano ti ma yang ki tuono mon no mi ru chak ti ne ro ka ke ro ti ne si anen gimo mara ti ni petie an tamani gene ni kong awek mi kumano na ka bidu yele chen do ana poi ritual ata me waj ma bebe ne kita jam chon ge po ti cho pa cho ke pa mon nge ti gi cho ba nge ti gi okay amir bin bot mego kong eno gam look in the bene lo ke dong po le bu lo ko cha lo ke bene nge na kana do a po dan di chu ma ke ti ga wu nyo ka na no lu ta ko lo ne gwok mo mon bene ma ko le ni a che lu wa ka ka na ne la ti po lo ni bien ke po kar ma chon no lo anya pe ke ye ni kwa ne ya chi ti a bu ke ye kwa no ti một ka ka mo ken bu ra la ni ya ki ka kwa a chi no ni ya man no ka yi ko kwa chi ku cha ni ang một ya ni ya pe na ka ko kwa be ni ya be ni ya ma kwa ra ka dong chi kon be pol
gang pa jumu ke na ni ai wa gang tie mai na ni wa gwok mo mon ben ma ko le ka di bet ti pa cho ku ja gang gi ben pi te no ti mu ki mo ye bon mi ne ni bon nga ne ti mon pi gi te to wal do ko gi ben te me gwa ko pa di to le mon en ma don ka ki ni ga gwa ko gang gi wen wa ko gang te ene wan mon ti mi ro war ma ti ti nga ki nen ben ki ker ko mon to gura ne ko ber ben cho war mon to twa yen da ko ko ni ko la twa ni ki mo po cao quang thịt bên nó em nghe lên nó ngà cái này đồng bỏ này về ra quên chỉ mà về được phun bên là word đồng mà rom chỉ cha lúc này tiền bạc ya chưa được quan ni có nên nó qua cả đào bên mà lê ba cái này còn chạy chả đào guốc mà môn cùng bên chỉ cả mà lê mà đồng nghèo lời của cô mà trò được lúc cái tẹt cái đồ này anh này cả mang cái đồng gì mi tua thì mà phát cái đồ này em nó gua cả đào ko đuôi nó ya betul tak ma pat dong pa cho mo ya đuôi betul ka đào ka ni la ti tak na ne me ke ni gua ka mon be ma ko le en no u do don ikom pat te ba do ka dong u per ke wi di de wi mon u wo cho be na cho ye wi pa gang cái ti ke ni cái be ri ni tek cha lo ma ti che tek ba cho pia tek to tual dan be luor gange ka chuar tie yo o ti ti ke la cho ki mi da wor to tual to wor in en to ka in ke ni ka ri tek cha nga ki chei ni pe tumba ki ching ki lok duk da mo ke pe tumba chai mon cái ti ke ni ka chuar ti me la ye la pe ke war un wen ki war chuar ki war in ben ni ne chi mi ro ki ket gen ma tek ne ko mon o lega pero que digi yan gurme auto wen mon lo ti am ben kon beri ke porro gan ku no mon ti ka bakke ni bak mier nen ni lo ti am cham mier nen ko na to ti mo ne ki lok me cha ngom en ni mon pe cha ngom en to en cho ye ku ti am cho ye lo cha ngom tu kwa ne ngom ye ko wa wan wa ti ma be wan ka ka ti wa ti ma be ngom wa ko ki ngom pe ki charo kari ka mi tim ma yang dang cher ber ku ni ngom no pe te u ti ka mo ma en ko ni ke cham ye chi lo mi ngom ni ke lo ye ma te to twal na ka dong ko ber ga ma to bir ni wa ken dong ni ngom a chu be pe ki ngom chi yang nang ku cha ko pe ku cha ko ber ku cha wa cham ye mi du jo gi ke ne tie kare ka je mi wan tie kare bi u ma yi wi le me ngom ta ngom mi ni ke nga ni wan dong ke ko ke ot mai ni bien da chỉ là chỉ tìm được cả về cả một cái quả gì chỉ lộc có uống cái lộc này lúc mà món bằng mà họ để bé chút quan quan phơi mà món thì cái tiền này ta phải mua phơi mà món thì cái tiền này là bộ công việc chút quan và nhìn cái gì chỉ là không có phơi là không có phơi chút quan bé à phơi có các con đặc biệt chỉ có cam phơi chút quan ana poi il tal mego ya win you know pa mego me tal Lady Grace sabi na ba apoy pol lok mer dong an bab lok cha lok ene mer ne gwok ma dako bene ma ko le ne gonye mer en keta bene ke pine ne kombede jima pol ma mondo cha ko timo ne duong chalo en mun we lok bia charam yo ma papat chalo ka ngangene ichok gulu mon chok gulu kenyo mon ma tek mata ma kombede gene ge running pole chok gulu ka yinda ke tero bene lok me gen ge luona waro gene lok business mer business ma ke chere I wili jemi wholesale inoni mon bene duon ye ene gi timo gi gamo jimi gi ka mon gi bien gi charo ene bene mon ti ye kiri no en lok me gang kiri ya churi ma chon kaka do kaka pul kaka wen beru kaka pa cho ke ken kaka cho ene te ba borwa kin la kwala ke bene tie makaka mano dako bene mano
men gwok ma dako ki yam bene chon kar mo ne ruot mo be bedo bene tung kiet gum gwok ma dako so le ma gene le ma dako bene mako amina gwok ma dako bene mako le ki dong ko bedo ka ini neo gang kuja kiet ma mego bene wajene lu te anyer ma kien kane ki kwe ni madam gai mo kena ti gai pa mon ma dong ko bedi eno chake ke kar pa miem ni peni ke mier bene be ba dong podo chake kar pa miem gai mo go dong mane yo bedo ka ngo ka loye ne gena gi wigi gang go timo jinni ko bedi bene mon ba chero ke nyomo wa nyom ki lo tiano ge nyo ki wedi gi gi nyomo wa nyom gi chero gi penyo wa keny ma dana be no mon nyam pe timo gena kuma kombeni mon be don timo so mero jima timo ma alora me wi lobo kero ma po jima ne be no mon tika timo ne ma be ma da mon tika timo jima be ma da ma loye mo kena ke pa mi waje ni wacho mon tika timo jima ne ka dokti ko ngo mon tika timo ne but kid me gufu ki mon we mon timo jimi eno ne ene ye mi no ke nene ki konyo mon pian mon ka ki nyoti ki yo timo jimi pian gen wigi gang gene wi me gang ka ki nyoti ki ken mi timo jimi ro ti anya ma ti ne gi cha ko timo ne ma be ya iti ma be pian ki bo ro ke ne wa udilu ko bede ni timme udilu ro ti anya ma gang be don gitikere magiti ka timo ber ma be so jimi mer tie matika time ento gema tie ye kiet me mako chingi mi nyotigi kimet me wak bungo wak butem ene ye gema mier ki pon ene mier ki kon ko ki nong mon mu kene mano gitiki ker gitiki ngej ken me ngo me juli lo tera nyanyo lo tero mon igam kiriki dog ti dog lo elsi ki kombe tare ne wa elsis ma mon bene tie councilors ma mon bene tie so ketje ma ko me ene mier ki mede mi ne ngo ki we lo tie mon ki mon mo kene ma doni bu wego jim eno ne udong bot ge apoya pa biro well. Yeah, amiro bigilo chen ma kalama la dit kalama wal. Look man me women empowerment. Ma alamiro penyo. Gina ngo ma cho twero timo ne me konyo ko mon. Pange kay kalama na bodari Look, any man women empowerment about one down mature, we are not the only guilty party. Pian keri wo bot muni kan history net ye uri karmalach UK kan mon ma kilong gidong ni suffragettes. Ere guchago movement in about 100 years ago. When any rights for mon pacho mon should be given more rights and more role to play in society down to the bedroom. Till when you ni uter karmalach kumbeni dong kitinan kereka UK kan monti ikitij mo ka ken giti the parliament giduong key offices ministries mati ministers be duong mati kitij mo ka ken dakta mati kono ngo dong giti ma roma legislation be ti kan ma equal pay act muchara ma rom pa choki pa mon equal opportunities commission benetie ma ter ko ni ka in discriminating in either because of your gender, your race, or the makumeno. So muni bene came a long way or stage makumeno wano nano gini pe watam ni kany bene no yang nung tikiti in wachono gen bene they took a long way to come. It's nearly 100 years of movement. Part magubino. See, Kumbena Africa are making a lot of progress. Around my dog were faster than
kitma muni utero kere karma lachi sidong anena wajini gina empowerment mon tika progressing ma be rol ento limit na jemi di jutie pianteji mogma la chwija yo uyabu pogo iwa role mogma la chwija yo pogo iwa chalo gwoko lutino mon kikane tiki chak me ki lutino babies la bu gena gu dong ma be ngo meno role mano gore do me la cho pero le ne timu makar min latin basic things kid ma gwok latin la kere megu ene romti ne ma be maloyo jema kumeno mier peke cha ti jema kuma waromti mone ma equally ti jema kene ma no tie upoke chono no la chuju poko what imu part it is not competition and so beru wachi gina kopulu ki kongoa la bon arachel konji doko peka ento ka gina rio wen ti gin mamer gutimi time so wan danu bene choke mono beru kumeno so can give a konji peka la bon mon so together we can do gin mano la chuyo yobuyam miro chuyo wakere ni miro wa team ilobune anan waji pangeka gam loki moderator I got my back. okay Ruotu tika winywa? Tika winyu. Poi bino, ajuli. Apoyo tutwal. Yes, yeah. Why not here look Charlo man ni gwok madao bene mako le. Bagay kayo gamo kun ipore and Charlo ke kadong wamiro la nyut gil matika teme in real time. Yeah. Okay. Ana apoyo dano dichu. Charlo ni gwok madao bene mako le ni. Machil ana tamo ni bene ni bege kwanyo. Be Charlo waj ni gwok madao mako le. Pien kayini neno ikitwa machalo wana chuli uno watamo ni mon beo bet pin tutwal diemiti maduong magien pe beo tim piane ni pigitwero timone eto kadong dago do chero timo gin mala cho timo la bole ga dago timo ton chero lumu chuba nyiri chi actually wuro way daga yeman negule manyiri ni gwok madako kara magole adaro pegak de kum gwok karo dugi kum dano do now any okelo gin matin wanotika loye chalo changing the gender roles tutwale kumalo kany cha dijo ana winyu dano ge wajo ni lwen mao bino eni okelo changing gender roles mono nyomego chako tiyo tich mao no cho ayeno tiyo tien loke bene kay penyo poldano gitamoni pien pole cho gen guno awano guto kar milwen jomo kene wajoni ulogo kit cho wego piete wimon wege chani megeti ka kemme ki jemi mapapat maono gen no pino gitimo ana mero miyo man macharo la peny ni alore kit mitik mamege uchako tiyo ne kun kar chano pino gitiyo ni tie machala dukimi lwen keje tie machala adukimi don lobo pien anatamo ni globalization ki kiti eno bino ke jemi maduong machel ubino ki ngoma ine aka loye the women empowerment under women empowerment chego bino ma wero mon gitie roma kicho the gender equality the equity ka ini neno i Uganda kany ka walore lokom ngwech i Uganda long wi poe kuma aya oberikin jomi achake mekelo medila i Uganda ma ka ini chero i archive madit mitugo nyomi sports ini no nya ya ti kenyo
kadong dako chero ka piem ngwech level malamal kume no mero kero ki mon mokene mi chero bene ka piem Mario kay chawa ni ini neno ka kibino ikip mi neno rieko mai vidano determining the IQ inoni in most cases mon IQ gitila mal tutwal owero pol jimi dujuma miro tam matut kay keri ye mege ye keri ye mon gen gitiyo mabe loyo cho kadi kayini nena kit mitik ki machine la bole ngwech ki moroka ichani if I'm to hire a driver I look for a female driver ano mego nyo latin nyaga ye ngwejo kwera karamo karange ana be hiring a female driver imagali bario kya pawi abichel niwe imagali bario ki piera rio via deck pity accident mo ikan muno complain pege kome and yet man of no pino wa hiring driver enoni unatino ki a male driver makare duchu no pero ke ken wajo ni ngwejo gik pa bono karwatiak wajo no tim gine no chero timo beyond wanu moro ka cha wegno kiti ter for repair so mege nyomon gitiki diro kidong kire moni magen gi kere ti choko duchu ne wego gen they stand alone ichane ke neno in the judiciary Uganda megetiga taking up higher positions ma pabi beru surprise ka winyo ni langol ko madit mi Uganda mo bi leyo ka kaman o bi beru dako pabi beru surprise pian gidiga kwan gidiga nyoto kero gi ka obine kit mi ngolo kop ma wego gin gichung ati don ka ana dok chien ikitwa pengono wawajo ni jemi mokene mon be potim tije mokene ma wawajo machala duki mi woro no waworo mege tije mokene ma wadugu ma wawajo machala duki mi woro pien no waro dugu wo la bole ga wawajo ni ayuere pichama mon bueno pichama mon pien chono neno tiri tutwan tidong gitawne ka dakwa dawa da roy da kay chien dong dugu nako tutwan so tije mokene wano tuono ke mon pini no gen pigi twero timone but piane watamo ni wan be wanong moromo wa ka ini neno tin eni kay chero i talo well kama kitika kwenye iye mo i Uganda ibi noni pole machines litiana nyera yetika operating ka ini chero i Amathion i Uganda kany kama gena yigitiki fam madit loyo noya inoni tractors pol ludwoyo ne timege kidetiana nyera meno nyuru kero mamon twero terne yes watwero wachone ni tijemi mokene tie machalo gore ku mon ma watwero riye la bolle kenen dako tika donyo kaneno kwene chamo kene geo entimo jemi maduong I remember ana kwano la yibi kole ma la fonyu ma dako bero nyiga chele kan wan bero lo fonye malacho and a teacher waja ni kelu lo fonye maduong igan kwan duoko rom mi kwan no pen pian kaineno no nyoro be go beto gang kone dwe adeka bichel kainen tie chane mi yor kume chamo kene pibero be king fon kainen chamo kene kweno bi chake chamo kene tere maraj king fon so tije mi mukene matio kiti madong rubaro chwe wadong kere ma wego chamo kene handling beru tek ento gwok madako magole pitie gin mo mai chawani ke wajani cho ke kenene twerti mone is a lie anatemo scanning my brain okwe pano ichani wano tiki company mo gulo kanyma gien gi guru wi ot lugu wi ot eno bero mege my chani gitika surprising dano their work is superb the best painters ke gulo kan timon go yobo group mamegi magu registering bot gamente URSB magien giena yegitimo painting dong mabe loyo pol odi madon hotels madon giena yegitimo giena gi painting ka bene ini nene chani pol schools magulu ichane 8 teachers etimege gulu senior
megu, secretariat megu, gulu high school megu, gulu primary megu, demonstration megu, schools maduong mega yegitiga telone. And complaint they are doing the right work and results tikanen. So by the fact again go bino kanyuto kerogi ukonyo totwal baramire bena wat ni ti affirmative actions magamente mi Uganda ukatikere machero ka confirming charlok machwele wajo ni gwok madako makole pien affirmative action ni la bole de 1.5 points makemiyo yelati nyako mupenye senior 6 weko donye university ukonyo weko litia na nyera maduong rida gubedo kikero mi donye university makun no gamenta yino chulugi kod affirmative action onini umedo itgi kero affirmative action mokene owere chane ka waneno tela tiki provision mati solid pemon la bole district women councillors la bole district women member of parliament minority districts o wengma Uganda no gitino ki mege mano tiaro ka representing gen i parliament mi Uganda then ka in bene neno ichade structure pa LC1 pi wun mukene ma wunu tie UK pi kamokene gamente mi Uganda inge mwaga manem tiaro patwero bikone oyobo ye pa LC1 mubitime ni ando Pierre Rio via boro ento diri kibi yero women representatives women councillors mi LC1 kibi yero gidiri is purely for mon mabene ene privilege ene kimiyo ki mega ye mi yero mege lu wedigi mi chung kwedgi now mon ene kake yero gi tichengo kinoni mona yedong lu mi tam kilo nywak tam mabe loyo magien gitwero kila loga mano wero kabiru moni no don so mon ene pole bi none kibitero gi in the council mi loyo lok mi riotal lok mi nywako tam tutwale issues of domestic violence gini gien gikeme no kere so wabi neno gi in big numbers actually numbers gi duong loyo numbers pacho chi gin makuman umiyo kero kimono wego they are on top of the surface ka in neno in leadership and representation they are on top kidong watigi je mokene ma wakare cha chon kichon unodong ki nyebo ni tik pamon maka yini neno the perfection is superb wego ka ana neno dako matie katiyo tikmi construction tutwale finishing finishing eti need actually chon no la fu ot no ber dako la chome chwe ot guru wie dako dong fuyu ma en diero eno ni ka dongo duoko dong e kiet mi muono ene wego tikgi beru mabe tutwal kidong atamo ni the UN Charter those other resolutions that were in many of the international engagement ukonyo mege mi ilogi malo wego gien giti mabe meno briefly gina anatwero metune but in a nutshell mege nyomon tiki kero maroma kicho itiyo tichoko duchu ma wego gien gibedo mabe ichawani they stand a bigger advantage in the employment sector kono do ni gien bene dak gitimo vulnerable gien giporo ipeko chamo kiken pien wilobo yelo gi kama duong wek ini nong teach to twale chalo borwe Uganda kan kama sexual harassment is even not clearly defined inoni litiana nyera woro through a lot minongo teach but we UK latien nyago mi aneno latien nyago with admiration nyogutu dul kome mo kene la bon permission ma mege ini cheri buch Uganda kan is normal ma inoni the practice is all over ma weho latien nyago ki degrading and totwan so gen ge woro through a lot sexual harassment kidong kaguno teach chamo kene kama gen gi bere yepe be to twal pi yoro komgi ma wego gen gi beru joma no chamo ken no pino gi fitting teach mo kene ki chamo kene wa jemi mabe gen ki supporting ket gi I dog teach inone gang teach no pino miyo yetgi ma for instance kenen joma geti for garbage collection chalo anene the city
mege wa magen gi konyo lok mi cleaning yo council pitigi provision mo mabe yitgi pien jo eno be group overall mano gayon gi yo wero pigi beru ki contact ki jemi mano kelo no gore komgi ete nono guru en skat gi logitindo chamu kembe ka choko yugi gi chingi a lot of things ma inerno tinu ka ketu kogi ka kamano pino be issues of rape futila mal tutwale kumege kili tiana nyira mainoni cha wenka yene chere police cases madua rida matie ti jemi marajo tie ka time but mege nyomon nyore tiana nyira gidigi kero maroma kakimiyo yet ki space ma wero gen gi twero beru ki kero mi nyutu kero ma meggi ki diero ma meggi itiyo tit money ana poyo tutwan apoyo to alwat yes atam no being on the caro we comment from viewers tiga kate kere kitam magwak kiti log me women empowerment kate kai tigi tam gina ngoma miro ke team itwero team ne mi ne bene kidoge ana awinyo tam mage wani en mon gen tigi iporro per tekotal kidong long me sustainable agriculture moro gina mi gamento ya wange yebe o ko migo itwero cho ina bene tamni wek kwan so lady grace koi kwan no kong duan palwa Ramo keto ne bara need somebody me kwana ne. Muse ramo kwana. Okay. Okay. We're about Lino Gomic. Good day, everyone. Our topic today is fascinating, one based on actually proverb gwok bene, which literally means even a female dog can catch animals. Gikumero. oh boy Lino yeah Lino again. At first glance, the proverb may sound simple, but it carries a profound lesson about human potential, equality, and respect. Yeah, I agree. Oh boy. Medicare Lino Gomic. In traditional Acholi society, hunting was often associated with male dogs because they were considered stronger and more aggressive. Yes, Kirana was better. Yeah. Kare. And originally, no, le mature actual adwa. Yeah. And then Lino goes on. However, this proverb reminds us that a female dog is also capable of hunting successfully. It challenges the mistaken belief that ability depends on gender. Yeah. Boy. Yeah. Lynn Gomez continues. The deeper meaning of the proverb is that everyone has the capacity to succeed, regardless of whether they are male or female. True. Lynn Gomez made a person's intelligence, courage, determination, and skill are far more important than their gender. I mean look and a person's intelligence is far more important than their gender. Atamu gina chen mamir well uneno bene. Gender is God given, you know. Yeah, which it is important. And to give my conyo to 12 any year. Intelligence is important, but confidence is very important. Pamir wa beka kato migo ping, mir wa yilgi, wa minigi, wa ying chunyi, wa gube ke confident, ke motivation, near 12. Yeah, okay, mede.
Yeah, and Gomik Tigamedeni, we should never underestimate someone simply because they are a woman or because they do not fit traditional expectations. Yeah, Kakar Puri. Yeah, Putikamede again. This wisdom is especially relevant today. Across the world, women are serving as presidents, judges, doctors, engineers, teachers, entrepreneurs, scientists, and military officers. Again, Kakare. Yeah, da Rama Melu Kenya ni kombedi kita technology tika biyo kede. Kya kana da bon be da gi mako technology lo you want to da then the era of computers, the eras of things like mabiti biyo chala artificial intelligence. Bon be da kya kan gira 30 kilo ben cho ben. Yeah, Lino continues again. They are making groundbreaking discoveries, leading organizations, and transforming communities. Their achievements prove the truth of this proverb. Capability is determined by talent, commitment, etc. And Yeah, confidence, got it. yeah. Yeah, not by gender. Yeah, got it. Gomek continues, the proverb also teaches us as an important moral lesson. We should judge people by their actions and achievements rather than by stereotypes or prejudice. Kakari. Gomek made every individual deserves an equal opportunity to demonstrate what they can do. When society values merit instead of bias, everyone benefits. True again. Boy. Yeah. I wish there was merit in Uganda. Okay. In conclusion, in conclusion, the Achille proverb, even a female dog can catch animals, is a timeless message of wisdom. It encourages us to respect people's abilities, reject discrimination, and recognize that continues. That and Excellence can come from anyone. that excellence can come from. Lino, Yeah. from America together. Pyramid again, whether male or female, young or old, every person has the potential to make meaningful contribution to their family, community, and nation if given the chance. Again, he continues, whether male or female, young or old, every person has the potential to make a meaningful contribution to their family, community, and nation if given the chance. Thank you in anticipation. Court Pabitek was one of the greatest scholars of Acholi culture and oral literature. He believed that Acholi lo- lokmekwaro, are just clever sayings. They are a storehouse of wisdom. God, all proverbs are real. Or medical history, Yeah, philosophy. history, philosophy, and moral instruction. Yeah, yeah. Yeah. Okay. Gomez again, through his writings and research, Okot Pabiter argued that proverbs preserve the actually worldview and guide people in making sound judgments. Yeah, got it. Gomez continues, some of Okot Bitek's key ideas about actually proverbs include, Include list, Tigabino. Proverbs are not
Okay, caro. Manyan. Proverbs are not owned by one person. They reflect the accumulated experience of generations of and represent the voice of the Chole community. Yeah. Proverbs are not owned by one person. I think it's a repeat. They reflect the accumulated experience of generations and represent the voice of the Chole community. It's a repeat. Okay. They teach moral values. They are rooted in everyday life. They enrich speech, and they also preserve Acholi identity. Yeah. Point it out. Gomez continues, the court would likely interpret this as more than a statement about dogs. It challenges the stereotypes and teaches that ability is not determined by gender. Anyone who has courage, skill, etc. Determination can succeed. The proverb reminds listeners to judge people by their actions rather than by assumptions. In his work on African oral literature, Okot Pobita consistently argued that proverbs should be understood within the cultural context that preceded them. This one is the last one. Okay. Last one. Okot Pobita also rejected the idea that African oral traditions were primitive, insisting instead that they embody sophisticated systems of knowledge and philosophy. Well, that's true. That's true. And Yeah, if one power caught but better and unfortunately and Kiriamaki Uganda, which are no point in Nairobi. yeah, Nairobi don't which are Ife, Nigeria. Nigeria, yeah. Ponyo Kono. Kino Ponyo again, Houston, Texas. Yeah. And Uber Katirni Locomobiru, but Tana Dani one African Mero. What you book what? Yeah, it was really generations ahead of him. Yeah, Madame Combini universities are rewriting their syllabus. Yeah, They were pulling our knowledge, yeah. He fought battles with Professor Ivan Pritchard on that very subject, African history or culture, there's nothing in it, But then, bene African, history has been twisted. Yeah. For instance, civilization, ancient Egypt, in the Nile Valley, been deliberately, distorted to deny Black Africans the role. But anyway, subject on part. Yeah. Okay. Again, mawagyan na waktu kami ko tiyak lang mayro lang be. Yeah, okay. Final comments. Rod, any comments from you? Yes. Atika winyu. Come in. The only comment ma anati kera yene kirika betini mege nyo letiana nyera gitika tiyo maduong maroma kicho mere wamed it gikero where security gyo bet mabe ki safety mamegi pien kenen for providing enough security and safety it gi chi wero kero duchu kiriako duchu magen giti kede chero to the dogs and yet no whatware no gen ana neno arrest my Uganda kany kainen tutwale on opposition mano monyo police chero kamako ne
ki mako mon la bon woro mo ki ken madong notu ki duok ko rom pangate no ni piny which is a bad thing. Atamo ni bene miro litieno kadon ki taking gen through totally one actually watiki gap gin makilwoni sex education pe wa miyo kilitieno atika neno dugu very challenging in upbringing paletino ani noni kaka mukene gen giponyo litieno don mano gi ngeyo komgi anu gi ngeyo kit milwek do gi bed no mabe ero botwa makanye turo litiena tura pole dong turo gino dongo donyi adolescent madong chamo kene no ponyo litieno no piyot meno gina chel matamo ni mero wa picking up weri okony gin mario matamo ni mir bene wa picking up we okonya ye woro kiduok chien wore kumege pien kayini no gang mujing en make wajo ni gang mada makai donye wa component notino malaj majuli mabe behind gineno no dako no tie and dako eno dako muchwi mano mako gang ni rit magange notino mabe eto pol kare wan totwale cho po mero miyo woro kimon kono wa ola ya kono dong tika dugu gin ma wa mero yeni do dug kit wow woro ma po miyo kimon wego chamo kene kare duchu ginoni kire kagi bi bere ga choke be gi bere ngom pien no kom no pino meggi just that demonstration alone of dago bere ngom ga chotika loki chwalo signal marach woko atamoni kainen one wing wa roma kaki nyoro woro ti wa creating a space mano kirika ngat matika karo neno ni dane weng roma chino kuono bero mabe but charlok mo ma tere tut dari chung pi jemi maduong tutwal ma tinyo mege ki bu magien no giti yene kelo gi witera ma wero gen gi ko gi kero matek ana poyo tutwal ana poyo mede Poyo. kama ini wege anda tamani cho miro kon ko mon kameno wa kakenyo ni miro mini gi woro kagwok nyo gi miro ne cho ke chinge kuno ni miro cho ke chinge en no me gudo neno matut ni gina komeno meche yeah ana poyo twal anda miro doko dong bot Lady Grace dong wek well lor program open Yeah, but poyo down well to try pan this way poyo down when ki comments pa mawano well char look in tin wa look yema be ma da cha poyo down when wa bir wa tu ngunda sa beta bine jo kamalo poyo